se wo vision so person ye bibia e to the first thing I was say wo create wo sere wo manfo no ye mfa eto e ma me say ye di be ye concert and say dey but ye catch wo manfo no say ye eto na ye me fa the grace you know tiase ye de zoom aban before so be hu say ye de zoom no na ye dem ye be for 10 years ye na de um be dem but ye time you know then ye betima ya ye benya nkane a ofre o man sem ene ye na obi anfa dwemra e wo se ye tutu eto na ye kra mbum ye betima boa amba so ye di mfiem yenu timi to post to light ade abande ne ho bewura mu ne se abande hu se ye tu sa na mo na duru ye ne dia ho de tu fom sisi ye light pole abande hu se ye duru level a ya achieve no emi adom me bushing na we ana obefma at least for be fine money goes my street boss no yen kasa and say disika e de tua mita ni yesa de taxi em yesa tua mita fee mita ni yesa to mita yetimi yesa de we me ye adwuma adan ya ye yenka bom yetimi yenka bom ema ye kan ye hu bom say okay ye pese ye say nti kan bom e bi na do start no menia no Ghana for enye se wo gisika na sebe se de o makan hu se o re ko to private jet ana o da alupe mu osoro me ba cho ye wo brotira obi afu ye fe so ba kwa ye ya fu play afu ntini ye hu play me ba cho play be na toilet ni ba toilet ba fu mu nim to say wo dwene ho a won ti ase play be wo dwene ho a won ti ase see what the sikara ko high private jet and o dwele wo soro and o didi wo soro na plane no edi 4 days wo soro alupe no edi 5 days o da soro sense wiem sa alupe be sense wiem for 2 days bra a o dware akodem akoye ana o kwesi ana o didi wom ana o fufu wom ti say so kam mutu na ewo choba na ewo edien ti de se boye sa nti obaji sa yi sika eto we no eda ko han alupe no dem na afi se woni adwene hwede na tifie duro ka obetime dia brose de ko bi akọ because after all wabọ ne bra de wadru edien biu no ope sika pimpim ko de ode ko ye ba ha papa ibra ebre wo man Ghana ho na nipa Ghana fo se ye nyina ye ni mu ye de otan ebe dinatam ye de otan ebe gune ni mu ase ye de otan ebe kesem a ensem fata to papa yeso nyame hwe na nyame e wo so wo hwe na se ade a enye ne ye di nipa no ye nim pefe discount wo so ko bodua wonim pefe se ade na wo ye no enye wonim enso wo ye de esan se enye wabanya esan se wakopesika miera mawunti esan se ukopesika bi ne amfa mawunti no mo wa yatamfo mo ye mambofo matimi atiko sei me kura mi nikapre eni tro me amenyi nipa kura nu handle kura anhwe mi page no etimi aka me ho me anko a e gada aka me nsase se me de ko boa foforo me nko a se mabu na wo makura ase no e wo se me yibi bi di boa wo he obi e be pese me kase mu echi obi a aban adwuma se government bi adwuma na mabu oga na kura na se wo ye obi a wo wadwene a e ka chiro play aban adwuma ne dwuma e so mu ne ti da na ban adwuma ka chere yesan kromu ha obi a wo do chi yenka kromu a wo ye millionaires ni ade nyina omo nya ban adwuma obi ya ban adwuma no ne wo bo sika no do ko bi na adwuma obi adwuma no ja ban adwuma no e bo tia wonu musa brofo ani mbre government work abrofo me boa mo de mo ntromra mo sore na ban ni miadwuma na ban ni miadwuma na ban ni miadwuma aban no won fa ne sen ene nkututu engosisi enwuma no ne sen
na me se we ba mu akwa na independent of government no independent e wa ban no so aban ne fa ne sin ene nko bi se adwuma no da bi because government work no me hid na be catch me see kromo ametie no omo mo sika enke about government work dey say na obenya government work no wa catch say hwe omo bibi onuma private work na hwade we ye babu a de me kire ene de me ke na so obetie na wo fo mo ba enti yi level no se we nyansani a wo social media wo nim nyansa wo bi o man no ho a ke wo se ne ye campaign edi pushi individuals na wo Ghana no kuma abrafo mpa government work you apart from teaching work you know ne be police yard abrafo mpa government work on promo mu nyuma on wa person obi na djuma on bi me share so bi go control no usu ye mo mbapa no na wo push no ana Ghana ye din Ghana ye hair Ghana ye ja ana aban ni me bi adwuma on fa ne sen ni tru mu nwi sabi ene nko bi adwuma no oni bi ho enti adwuma no maka wa jetum oye me ko che o se oye president ya oye oseti o tie ni mayasem opon insult ni na no o tie esem wa jetum memma ma je musu ni mo friend na mo hawo na atum nanso sikeni ho a mekim da yesa anyuma na mo ka no enti mo go akra mo amonsem wo bi no a mutimi chema afoforo so no mo ame na mentimi enye sa enyuma no se de be ya memi no mienu nua so be bia ye no eye bone we ye bone a enya no NDC fo mi hu bi da mimi ye wanka yi lebi no se de mo ye nkomu ntwam na obia onto no ni entrem se ya because the epe o man no any na se o mo se ten no mo back esam be kase ana ye nisiki ye adwuma nye ahona nkombati omkakanka sikeni o man no besia na ye bo ne da yakwan besia na ye bo ne da school besia na ye bo ne da hospital besia na ye bo ne da event park besia na ye bo ne da to school ta de ne fidi via menwara everything e bolo bibia e bo besia o ma be betumpo o ma ya wade besia bibusa o individual question mo amusi mo frem mo self the country jimi fo mo ti nyanse bu a obi bia otukwan a anase o te Ghana a wade besia na ne bibia no busase esi ne ye mo de mo amunka obi a osisu a besia bonko a na ye na yopade besia